Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu musidɓe julɓe yiɓɓe on hiwrama on salminama on landama so tawi ɗon e jaam min sanni on min tolni on hande kadi e nde alarbare comme no andirɗon noon e o leer ɗo si hewti hara en tummodiray ɗo woda ko ɓeydodirɗen seeɗa e toɓɓe ko tawata haray no yowiti e fii e neediji meɗen ɗin hande noon no andirɗon noon e émission needi e jikkuji men on no mi wiri on noon ñande wo adana en goɗɗum goo ko wonani en nouveau par ce que piiji ɗin ko seeɗa seeɗa yaltitirta ko ɗum waɗi ha si mi wi ko seeɗa seeɗa haray ɗon andi e wawata ƴettude fof mabbende wotere ronki en heɓude ko fensiten non non en arata to jonnen par exemple toɓɓe haray wawali fensutude ɗen toɓɓe gasata e émission gasata kadi ka woni wo donc sa addi hunde a defonnoto sa wi ɗum ɗo waɗata a adday ko saabu honɗum wiruɗa waɗata si a wi hunde kadi waɗay a adday ko saabu honɗum a haalay ko saabu honɗum wiruɗa a waɗay hunde nden donc hunde kala no mari ko définition mum on no toon ko fensita e muɗum kon no toon lorra mum on no toon nafa mum on donc émission needi e jikkuji mi yaltinanayi en côté ji ɗin fop e ko yowiti e bani adama kon ayɗon andi ko affaire sociale wonɗen haalde ɗo par ce que si innama éducation de base et caractère ɗum ɗon eɗon andi ko fi neɗɗo on fof woni ɗon c'est l'étude de l'âme même comme philosophie on no wiri noon c'est l'étude de l'âme ko janggol fi bani adama andugol fi wonki andugol fi hoore mum du coup si tawi woni a faɗi ɗiɗo ɗiɗi ko ente needi kon e jikku de dal haray probléme mum ɗa mari probléme posiɗo probléme molanaɗo haray ɗum ɗo iɗa dowa heɓude ɗum ɗo no wona woniri enen fop ɗum suti hay feetuɓe ɓen wona yiɗi maɓɓe mais ɓe fop yiɓe mari jikku ɗum faami no wodi maɓɓe jusqu'à présent sa alandikeɓe koɓe wonno feƴƴinde ka famille ji maɓɓe hiɓe andi woɓɓe maɓɓe ko jangguɓe woɓɓe maɓɓe sifoto ko honɗum ɓe wonno waɗande ɓe gurdен ko moƴƴere ɗum no fof ɓe sifoto donc haray meɗen invite on toujours émission ji dogaɗi ka Jama TV gaɗi e watta no yilla e majji moƴƴa ɓay haray ko ɓeydodira comme no mi wirata noon souvent dialogue no woodi c'est à dire e waɗa e sama sooɓe kon no woni ɗum e luttata jokkude tun sooɓe wingi en fijay kadi seeɗa pour qu'on soulage c'est à dire fiye rafraîchir so hakkille ɗen kadi ɗe fowto seeɗa du coup si tawi woni sooɓe jokkama tun ara nde ronkuɗa fewno ka ronkuɗa ɗon donc ko haton guinɗa ko fowtagol ka donc sa e nder fawtere nden no hiɗa haton guini e ɗanagol hiɗa haton guini e comment dirais waɗugol dialogue ɗum fof no toon fijugol quoi du coup ɗum ɗon no tawa e récréation ma on haray ko ɗum en inni on haray ko adi kon hiɗe weltani technicien ɓe ɓen e côté ji ɗin fof par ce que ɗon andi ɗen suivede un peu partout à travers le monde par ce que sa naati ka YouTube e ka Facebook live ɗum noon fof ɗa wawi c'est à dire ɗa wawi darde n'importe où no faliraɗa o donc haray hiɗo weltana onon kadi wonɓe ƴettude sayiji muɗum ɗin arta e suivugol e Jama TV donc haray toɓɓere nden ko honɗum woni toɓɓere nden hande kadi hiɗen ardi ɗo e toɓɓere ko tawata haray en fof hiɗen andi en fof hiɗen hutorde kadi man dasi ɗon hooli en fof hiɗen hutorde ɗum ɗon kadi kono wonta nden toɓɓere ɗon ko c'est à dire neɗɗo kala neɗɗo himo mari ko ente saabu kon hande ɗe yewta e fi saabu seeɗa ko ente saabu kon hande andi saabu piiji buyno somi nder ɗon ko wawete andede e fe muɗum hande mi ɓuuri dañƴinade ala mo landotoɗa woni ko hettiɗo ba mamo hettaki ba ala mo landotoɗa o ronkama yetade ko affaire saabu c'est à dire grâce à ko ɗum ɓeynata ka français grâce à ko ɗon hatti ko saabu woni aaden on o immi ko saabu woni aaden on o nawni ko saabu woni aaden on o feƴƴini hunde fof no mari saabu hande si nama saabu saabu no wawma okkude jawdi saabu no wawma okkude gandal saabu no wawma naɓude leyɗe saabu no wawma andidirde e yimɓe saabu no wawma lorrude
sabu no wawma ukkude probléme, sabu no wawma artirde ɓawo ɗum fop hunde kala no mari sabu. donc haray hande kadi e yewta e fi ɗum ɗon seeɗa. donc on no mi faala yen fuɗɗor, hayɗen andi hay ka deftere no daali Allah no daali to wondema goɗɗo kala ko watta ko yo addu taw misal moƴƴal ngal. ɗum ɗon Allah no yeeti en ka suurode Zurzilat, mo yeeti en ka sakkitorum, ayi koko moƴƴi kon o atti addude par rapport e ko boni kon o sakkitori ɗum ɗon. donc neɗɗo wo neɗɗo si tawi woni a adday avis ma on, addu taw ko moƴƴi kon, yewtu taw ko moƴƴi kon. après si tawi ellaji no toon kadi on tuma yewta ko honɗum woni anomalie ji ɗi, gon woni probléme ji ɗi. donc en attoray ko no haniri noon, en attoray ko moƴƴi kon. ko honno sabu moƴƴo heɓorta musidɓe, ko honno sabu moƴƴo heɓorta, par ce que e wata yewde tum fi affaire sabu tawata hara yiwodal taw ka ɗum ɗo yalti, no woodi ka ɗum ɗo yaltata. sabu moƴƴo no woodi ka yaltata. sabu moƴƴo on ko honno heɓorta e neɗɗanke on, ko e makko yaltata. ɗum ɗon kadi kaka nder ɓeygure, koko mi yeeti on kon toujours haray neɗɗo on yo wonu yankiniɗo ka nder ɓeygure, yo wonu aadenjo ka nder ɓeygure, yo wonu un homme responsable dans sa famille, yo wonu aaden pehindeteteɗo, yo wonu aaden gollideteɗo extérieur intérieur, yo wonu aaden nafowo. so woni aaden nafowo heɓay sabu moƴƴo. yo wonu aaden andirteɗo ko moƴƴi. so woni aaden andiraɗo ko moƴƴi, o wonay o heɓay sabu moƴƴo. yo wonu aaden yankiniɗo, par ce que neɗɗo wona keɓal ngal tun waɗatama aaden, yeru kun Allah hokkuma kun kadi yankinoɗa e kun ɗo, muññoɗa, yani muññodoɗa e kun ɗo, ganda ko kun Allah yo yeɗuma. du coup hara feƴƴintinali faale, ko ɗum mi faala haalugol, hara feƴƴintinali faale. donc ɗum ɗon fof ko hokkama sabu moƴƴo. imagine mi ƴetta exemple um daɓɓum taw ɗo hen feƴƴude, hiɗa wawi yaade nokkure aaden si tawi woni himo jogii needi moƴƴiri, himo jogii jikku moƴƴo, himo woni aade yankiniɗo, himo wawi immade ka maɓɓe o yalta ɗaɓɓere tawata hara o ala hay fus, o heɓira golle kara han, o heɓira golle ka o gollana goɗɗo kara han, tawa kadi hay ɗen golle ɗe woni gollande on ɗon tawa ko golle wonɗe, c' est à dire golle sattuɗe. e nder ɗen golle sattuɗe ɗon, donc ko woni kon fof ko ɗo yaltata. si moƴƴi, si sattirimo ha koye makko woni, no gasa kon ko sattirno woɓɓe go ma ko yii sattanimo ko ara nun ɗon, no gasa wonanay mo joni newede, ɗum fof koye makko woni. honno woniri si o ari o fokkintini golle makko ɗen, malgré no satti, mais himo muññi, himo wakkili, par ce que himo andi ko non o neyira, o feƴƴintinta faale. ɗuuɗi seeɗa wiire no ma ko ɗuuɗi, ɓe adda ɓe liɓa ka gollata ɗon, malgré a andi koye golle a wonɗa. donc ɓenne wo si weelaɗo yii ñiiri, no gasa hay goɗɗo hiwrimo on tuma, si o hendike ndi wallahi hay goɗɗo hiwrimo fayda o nanata on tuma, haqqille ɗen kaka ñiiri. donc ko siga ɗum ɗon joni faalaɗo mbuuɗi yii mbuuɗi, ko honɗum gollata ɗon, ko haqqil gollirte ɗon, ko yankinare gollirte ɗon, ko needi gollata ɗon. par ce que neɗɗon so mo jogii needi tun, mo jogii yankinare, haray toujours mo huuli ka Allah wato waɗu goɗɗum ko tawata no wawi mo bonnande aduna yo lakara yo. du coup hay goto yiɗata ñamminde, par exemple ñamminde ɓeygure mum nden n'importe quoi, personne. donc ɓe waɗira noon, ɓe liɓa ɗin mbuuɗi yeeso makko. on andi komi woni ƴettirde on exemple ɗon ko yen faamu ko honno sabu heɓorta. iɗa sikka iɗa sattira, bien sûr fewndo ɗon on hara iɗa sattira an ko noon, par ce que no juude ma, mais Allah kadi no arde e ma seeɗa seeɗa. du coup si tawi woni a continue ko moƴƴi kon, ko Allah noon wallatama kadi continue a ko moƴƴi kon. wawa noon kadi etuɗa noon an kadi wawa wonki makin, par ce que goɗɗo wonki taw déjà ta jaɓuki wawa ma, par ce que wonki kañum kaka boni ɗon tun nawartan tagaɗo on, wonki kaka boni ɗon tun nawarta tagaɗo on.
lande janguɓe ɓen anduɓe ɓen ɓe falta e moƴƴa kono wonki kaka boni ɗon tum falete nawrɗe tagaɗo on gogo wonki kin okkama miijo ko miijotoɗa tawa inna ya heɓo ɓuura fof ma yiya goɗɗo no jogui goɗɗum an kadi sunoɗa he inna manda haadi heɓa siga mum ma ɓuuri mum déjà a faami ma wonki kin sunano toujours naadugol ma e probléme naadama e probléme kono won naadugol ma e probléme par exemple yiya ɗo goɗɗo e inna donc a feƴƴata essence ali oɗo a feƴƴata a yewtidale makko ɗi ko hara noon sa yewtide makko ko probléme wonantama ɗum fof ko wonki kin pusata tagaɗon donc wawa wonki ma kin ko ɗum waɗi ɓen ɗon si ɓe wawma testirde noon ɓe adda kaali si ɓe liɓa ɗon donc ara hiɗa e nder golle ma ɗe yiya ɗi mbuuɗi bien sûr ɗa wawi solution ɗa mari solution no ƴettira si tawi kaka leydi ɓe liɓi no fawira ka hortable woɓɓe no waɗa si tawi kadi noon kaka hortable woni ɗa wawi dirnude fompa ka fompata ɗon ma si ko golle goɗɗum ngo waɗata waɗa ɗum ɗon ha para acca wona ka woni ɗon peut-être tu ne sais pas hara woɓɓe ɓen waɗi caméra de surveillance hara ɓe jooɗi ɓe suivudema a anda par ce que de d'un c'est ari en première position si tu ne connais pas la ville wallahi a aray a andata caméra ji déjà toi tu ne sais même pas ce qu'on appelle caméra cassée tu ne sais même pas an a anda ɗum par ce que kaka fulawa anduɗa donc ara tomba e ɗum noon piège ɗowkatama piège donc ɓen ɗon kadi noon ta sikku haray ko bonnalngol maɓe faala ko dargol ma si tawi woni hiɗa jogii jikku moƴƴo siɗa jogii needi moƴƴiri woɓɓe ko ɗum testirtama faami donc ɓe waɗira noon ara si wona amilaɗo golla golle ma ɗen acca ɗon haalisi ko yiiɗa kon ma acca ɗon bien hunkun tawaɗa hara yiɗa hatogini kon acca ɗum noon noon golla continue ɓe waɗira noon voire 2 ou 3 fois haray ɓe waɗirdema noon donc ka sakkitorum no gasa ko surprise heɓata déjà wona no gasa ko surprise heɓata deden non seulement ɓe yiɗete e golle maɗe non seulement ɓe yiɗete e golle maɗe te ensuite kadi ɓe confiété e biyeji maɓɓe hewɗi par ce que ɓe andi wona aden janfotoɗe ɓe andi wona aden wujjowo ɓe andi wona aden kansowo a andi saabu on no yaltutude seeɗa seeɗa donc au fur et à mesure kono yarata ha entre temps ɓe waɗama comme ɓiɗɗo ma ɓe waɗama comme miñan déjà so tawi woni a hittinali mawɓe ɓe accuɗa ɓaawo ɓen no gasa sa hittinali a yeggita e fi maɓɓe non mais noon si ta jogui jikku si à dire ɗa jogui needi moƴƴiri toujours a haqqille maɗen ko wonata ko honno construisirta kama ko honno améliorirta condition de vie mawɓe maɓen ou famille ma on ka village hakkille maɗen toujours ko toon dogata donc ɗum ɗon fof ɗa wawi soulèvude ɗin probléme ji ɗon e ɓen ɓannuɓe ma ɗon ɓen hooliɓe ma ɗon mais ɓe wawma waɗande surprise saabu moƴƴo ko e ma woni saabu bonɗo kadi ko e ma woni saabu moƴƴon kadi noon ko honto ittuɗamo kaka ɓeygure ma womo sanki ko moƴƴi o soñay kadi ko moƴƴi c'est ça mo sanki ko moƴƴi o soñay ko moƴƴi ɓaya sankata deeli inna a soñay ɗon foññe jamais de la vie ma maaro sa sankiɗo deeli maaro ma foññe jamais ɗa soñiti ɗon ko waɗi nendi donc haray fof kaka ɓeygure woni e so yiiɗe yewde ɗum ɗon seeɗa ko exemple mi addani fiyen feƴƴu e ko inna saabu kon proprement dit ko inna saabu kon proprement dit donc neɗɗo kala ko waɗata yo eto tun o laɓɓina hoolowta hoore makko de den hoolota hoore makko faami si goɗɗo hoolike hoore mum o heɓata ko satti e makko o heɓata ko wawata mo bonnande programme ji makko par ce que kanko ko ari o e makko no yonaymo ɗum woni aade yankiniɗo e o yiyay woɓɓe déjà no heɓa jawdi ta déjà ɓe haajaka a andata déjà hiɓe jogui jawdi a andata par ce que ɓe mawnintinaki ɓe anda ɗum par ce que ɓe neyiraka noon te ensuite ɓe andi wona doole maɓɓe hokki ɓe ndin jawdi on faami wona c'est à dire ko hokki ɓe ndin jawdi ko jikku maɓɓe on needi maɓɓe ndin ɓe gollitiri par ce que goɗɗo sino jogui needi non seulement
so heɓi neddi jikku moƴƴo o ɓeyda haqqil c'est à dire o janggay e à travers jande nden woɓɓe no heɓira ɗon jawdi bon sa imiti kadi mawɓe a fini a tawi mawɓe wayi vraiment ɓeɗo ko hanaɓe ñembintinede sa ñembintiniɓe a heɓa jawdi. Donc neɗɗo on toujours mo doit wonde ouvert envers les hommes, il doit wonde ouvert envers les autres surtout, parce que goɗɗo ta wontu dundaranke wi dundaranke moƴƴade je vous assure mo woni dundaranke yara yo fanni hoore makko ko heɓata aduna kon fo déjà e lakara sa wettinale o heɓata dundaranke kono, parce que kañum jaldata ko criminel kañum ko yiyata o ko bononda tum ko ɓen ɗon non wonkiji mum ɗi wawi, ko ɓen ɗon wonkiji mum ɗi woni ko wawi quoi. ɓen ɗon di coup ɓe waɗa e pijji ɗin en fait ɓe sakkitoyara ninse ɓenna donc mi famali ni mi waɗiri ni bon je suis vraiment désolé ara ko bonta kon bonino ara hutare naati bon goɗɗi goo kadi no toon ɗi naati donc bonnata aden on fes. Donc on non ko no heɓirta saabu moƴƴo de landi ɗum noon on non ko no heɓirta saabu moƴƴo. En personne, moi en personne, je n'ai aucun chemin pour lui. Mais ala namo ɗon lawol, mi yiyanalimo ɗon lawol ko heɓira e sabu moƴƴo. On faami. Donc sabu no addanama newende, sabu no addanama sattende. Donc ko ɓurata noon arrange taga ɗon koko moƴƴi kon. ɓeynay noon ala mo hawrata e ñalande, parce que sa hettinali ñande feggiɗa o ma ñande hawrɗa e sattede wo vraiment aynay no sana a gomu tigui a jokka e felugol ɗon Allah ha donc ronk yeggita motoragol jokkamo felugol tum awale sa ko sa torikemo ɓuuri ko felatamo kon, parce que so addanima sattede hamdino yettamo. Donc a anda ko addirama nden sattede no gasa ɗa watno bone imo ɓordema ɗin zunubaji ata ko ɗon o rew mom ma rewnude quoi, ɗum fo no wona, oui ɗum fo no wona. Donc so tawi woni kadi noon imo falama addande newende o watama addande newende hoore ko tuuni kon de andi Allah jaɓata ɗum ɗon o joni kanko koko laaɓi kon, ko laaɓi kon tun nde o yiɗi e anno yiɗɗa añuɗa ko ɗum yiɗɗa yo wowle koko laaɓi kon o yiɗi yiɗɗa a yiɗa yo wowle koko laaɓi kon o yiɗi. Donc sa laaɓi tum a torki Allah o jaabinante o hokkete kadi piji ɗin e hay goto en fof eɗen andi. Donc ayi ɗe nde toɓɓere ɗo musidɓe donc mi waway tu wiide en hikkinen tun ko ɓuuri moƴƴude ko yeeso hay goto anda ko honɗum wonata janggo. Anen no fop hiɗe yiidude woɓɓe men hiɗen feggodirde ga, mais janggo en anda on ɗon ko honɗum o wonata e nder pays on ou bien dans le monde en anda ko honɗum o wonata e kaduna ɗo. Gasa eɗen mbuɓɓodira ɗo e président ɓe, eɗen mbuɓɓodira ɗo e ministre ɓe, donc eɗen mbuɓɓodira ɗo de grandes personnalités comme ça, mais on ne sait pas parce que no buumani en. Mais nini hara sabu on naka lawol sabu on arde. Donc on parti ɗon sengo ko moƴƴi kon neɗɗon toujours e himo yeeli vraiment heɓugol sabu moƴƴo. Sabu moƴƴo hay e goto wawata andude ittiri ko ɗum ɗo weeli kon si hina so ñande o jooɗi o inna a ndara arno e saayi mi heɓuno sattede, mais ko ɗum ɗo ari bonitaninmi nden sattede fop da heɓire jawdi sabu goɗɗo ara on andidiri ma hara déjà on andidira waɗa geste um welay komo waɗa geste um tata ko déjà goɗɗum ɗum hara sofa e mo woni ta noon hara mo mari anda. Donc oynama mi récompensete vraiment a ittilanɗo e sattede tata kanko ɗum ɗon no wonanimo sattede, mais an ɗum ɗon no wonanma facile ittugol e makko, mais kanko hara ɗum no sattiranimo wa c'est à dire no sattiri ittugol e makko, kanko on no sattanimo ittugol e makko wa ƴawnugol nagge ɗagga. Mais an noon iwra to ara ittanamo ɗum ɗon wa i sortiranamo ɗum ɗo wa bullal heña ara hay a considéra kadi. Donc andi konko a considéra ɗon noon oɗon noon ko heɓata kon fof heɓa ɗon ara andali. Donc an tigui mijoɗa est ce que ko anni déjà
donc ko ɗon andata taw Allah ko wawi ko goto wawa par ce que a mijatano a heɓani ɗum ɗon a mija ɗawa hawde ɗo goɗɗo hara mo nawniɗa yaha jangga ɗon fatiya ma goɗɗum go hara mo faɗɗa ɗon depuis hara heeɓi ɗon heure ji Allah hokkama c'est à dire tuma Allah walatama o hollete semaine on hollete lawol ngol hokkama on saabu moƴƴo ɗo yaha jangga ɗon ayeje qur'ana e makko ma waɗa ɗon goɗɗum ko anduɗa ɗa wowno wadde e faɗɗa ɗo ɗiwta waɗa ɗum ɗon tun tawa hara ko ɓiɗɗo patron jo woni ko yani ɗon ma déjà hara ko patron jo andi ko fi affaire saabu won e yewtude ɗum fof no wona heɓa ɗon saabu moƴƴo donc haray iɗen torodiri mo be yo eto e sengo muɗum on laɓɓina fondo mum ngon laaɓana wondaɓe ɓen laaɓana c'est à dire kawte ɗen laaɓana jama on e c'est à dire si meni no laaɓal oton sikkude haray koya ƴettu hoorema kadi no c'est à dire totalement jonna jama o totalement non si minni laaɓal ngol neɗɗo si minni laaɓal ngol ɗimmojo ma ya laaɓan ɗimmojo ma ya laaɓan jama on ko wata jama on aro e ma tawata hara toujours an ko joguiɗa kon ko fonnongo ɓeya fo jogaki non wata jaɓu ɗum non jaɓu toujours arɗo e ma wo fi affaire ko annanɗa hoorema no nafama jokke ɗum non par ce que goɗɗo siɗa laaɓanimo kanko emo falama tunande Allah jaɓata o sakkotomo e probléme o sakkotomo an wata ƴettu haqqille ma déjà naɓa ton par ce que siɗa wallude goɗɗo ta wata o artuge ma himo jalla ɗumanno donc inna o ko ɓay woni imo andi ɓay himo mankira ɗum ɗo ko ɗum yiyata emo ara ɗo jala faminkino fi yomi wallumo ko ɗum yiyata emo jalla sina ɗum mi wowa yide o kan ɗo mi wowa yide mo jala donc andino ko wowa no fuɗɗo donc so ardi noon a wata haalutu ɗum ɗon wata a wi ko fi wallugol non e neɗɗo kala neɗɗo o ardata kama fiya wallumo goɗɗum o ara o serama ka ma wara o ñaɗanama ka ma wara o yennama ou bien o iwdato e ceytane o ara kama fiya wallumo goɗɗum a wallamo ka a jaɓay ɗum a walli goɗɗo wo so tawi woni mo ari e ma haray mo woni ouvert haray mo c'est à dire himo welti ko on tuma heɓata no walliramo kono o arata emo seytininna walla e mo donc jama on woɓɓe no waɗira noon ɗen tori ɓen noon kadi ɓe accu ɗum noon par ce que no gasa e ɓe finaɓe tawi jawdi ndi ɓe finaɓe tawi donc ɓe yangani yer noon ko yanganiɗa kon bien sûr ko an andi no waɗirtagoy kono andu tum ɓay a yangani keyɗa andi le hi ko récompense sabbiɗa toujours kala mo waɗanta moƴƴere yeru wo ko kum fanɗi waɗanmo tun hara haalitali ma c'est à dire waɗa tun hara a hollitaki ka jama andi inna donc a waɗanaymo par exemple sa emi ni hollitagol ko ya inno a waɗanaymo ɗo hande tawa ko yaccu hakkude jama waɗanamo ko waɗantamo kon donc haray a waɗi yiingo c'est à dire ko yo jama o yiwu anda eɗa hokka ɗum ala sens je vous assure ɗum ala sens donc accu jama on haala andi sa neeɓi waɗande yimɓe o wi clos hara ko poka c'est à dire ko hara ko ya suuɗu quoi ko inte comme pot cassé pot cassé hara ko ya suuɗu ley okka ara yaya certain moment tata on tuma ko wonɗa hokkude kon ko be feeña par ce que ɓe hokkuɗa ɓen ɗuuɗi woɓɓe no toon sa hokkiɓe ɓe wata hunduko maɓɓe kon ɓe wirtugol ma de ko par ce que ɓe welti bon mo weltike haalay donc o haalay kadi ko saabu honto o heɓiri mbuɗɗin o heɓiri jawdi ndi ma o heɓiri konko faalaɗon faami non o haalay o wata suuɗude ɗum non noon n'importe qui donc si goɗɗo heeɓi welo ha tun imagine rek ɗum no comment dirais imagine bien si tawi woni goɗɗo heeɓi ɗo ko weeli hande jam kadi o heɓiri wana noon je vous assure o wirta e gundu on andi sa heeɓi ko a wawa heɓude tum vraiment ɗon dey sa hittinali ha caali a waɗay fisali quoi donc haray yo jama on watta yilla moƴƴa ammar ɗon sa heeɓi tun ko goonga woɓɓe ɓe ronay bien sûr no woodi ronayɓe
no woodi noon kadi ɓe wawayɓe finude yango comme no mi wiiri noon mais rona ɓen déjà ɗum noon ɓen ɗon koko ɓe tawi mawɓe maɓɓe ɓe no wadde kon ko ɗum kamɓe kadi ɓe waɗata ko ɓe tawi mawɓe maɓɓe keɓe no waɗa kon ko ɗum kamɓe kadi ɓe waɗata par ce que mawɗo so heeɓi jawdi kanko mo andi kon to rewi o heeɓi jawdi ndi par ce que de den a fini a tawi hanka rewete Allah ɗo yeru gurdam maɓɓe ɗan a fini ha a foti no fotata noon a tawi hiɓe gollirde ndin jawdi maɓɓe ɗon ndi ɓe yangani ɗon donc andi forcément an kadi a tambitoto ɓe pour que yo ɓiɓɓe ma an kadi waw gollitirde comme no ɓe tawri noon an kadi a gollira jawdi baaɓe ma ndi c'est à dire kamɓe mbaɗi fondation o an kadi a duwa waɗande mawɓe ma on no ɓiɓɓe ma ɓen comment dirais je maadi ndin au moins mur on faami donc haray ko seeɗa seeɗa sa fini a tawi tun an kadi ñembu ko mawɓe woni wadde kon si ɓe hokkayno ɓeydu faami ndi jawdi ndi lannata mais so tawi woni hiɓe hokkayno an ari tun tawi wownoɓe arde ka baaɓe ma ɓen fop ɓe heɓa haaju maɓɓe ɓe hoota tawi woni hande ko an roni baaben ma tawi woni ɓen ɗon si ɓe ari hankadi joni ko wigol hari baaben ma ɗo wona ni wayi vraiment hari baaben ma meɗen andiri ɓe dokkal nan ɗon pular on quoi ma nan ɗon yewtere nde woni ko pular ɓe yewtima ko langugo ɓe wirima noon tun andu watta yilla e hoore ma di ku an a ɗuyti ko mawɓe ma ɓe wonno wadde kon mais noon a ɗuyte tun ko ɓe wonno wadde kon Allah kadi ɗuytanoma Allah kadi ɗuytanoma jawle ɗen directement ɗum wona yaw aroya par ce que kanko mo andi ko hokkiri mawɓe maɓen kon Allah no andi ko hokkiri mawɓe maɓen kon ɓay mawɓe maɓen no laaɓi fondo no laaɓi ɓernde hiɓe wonani ɗuuɗuɓe saabu ha woni ko woni kon on faami voilà an kadi a duwa wa'ude noon ma ɓuura ɓen ɗon e naye vraiment a ɓuuri baaben ma hari no waɗa ɗum ɗo kono an on noon machallah koko wonɗa wadde ɗo hari ɓe ala wadde ɗum e moƴƴere ko ɗon tu ɓurdu ɗon surtout wano comment dirais je hawtaɓe baaben ma si ko ɓe wawata fensutude tinnade donc haray toujours te neɗɗo mo duwa wattande yilla e ɗin côté ji ɗon ok iwte nun ɗo yen par exemple ka direction ji hande siɗa jogui papier iɗa jogui papier ji maɗi iɗa mari saabu moƴƴo ka direction a yangota ko fi validugol ɗin ka papier ji ma ɗin dossier ji ma ɗon a yangata ko fi validugol majji fiya heɓu golle jamais deden paraño ma no gollude toon ou bien andidiraɗo ma mawɓe ma andidiri no gollude toon ou bien ɓe waɗanoɗa moƴƴere ɓen no gollude toon hara anda donc ƴa hocca papier ma ko yaha toon hawra e ɓen donc sa hawre maɓɓe tun ɓe andintiniki e ma wo tuma ɓe gaynuma arrange tuma ɓe gaynima arrangeande papier ji ma ɗi sa gayni ɗum ɗon an tigui landituɗa ko ene ɗum ɗo de yawiri wano ni wayi wano ni mais kono ɗum ɗo woniri hiɗa yaade tawa wano 10 ou 15 personnes no yeeso ma no naɓi demande ji par exemple no naɓi demande ji faami donc à travers needi ma ndi ou bien à travers geste mo waɗnoɗa on tata ɓe wonɓe nder toon hiɓe apprécie no ɗum ɗon ko neeɓi par ce que tagaɗo kay no woodi woɓɓe tawata si ɓe fodima hunde vraiment neɓama yawa ɓe waɗa e nde hara ɓe mijanninoma ɗum ɗon ara anda donc haysi wona ka direction ɗon ɓe wino ɓe yoɓitirde mais ɓe andi tun ka fondement ɓe arande ɓe yoɓutuma joni noon itti sikke a yeehi ka direction maɓɓe e faaleji ma e tawi noon ko kamɓe woni toon andi a heeɓi saabu a andi a yuntay hiɗa wawi yuntude ɗon gonga ko ende kon comme no janggoɓe men ɓe makirta noon karamakoɓe men ɓe no woodi yawtira ɓe ka fasirate to yeru maƴango yitere donc an kadi a wawi arde ɗa yeru maƴango yitere fab acca ɗon 15 à 20 personnes accaɓe ɓen fo harilay ko kamɓe woni yeeso ma
mais accaɓe ɗo lumboya a tigi landuɗa ɗum ɗo konno woniri déjà sa hitnali woɓɓe goo fuɗɗito joni wirde a ɗum ɗo ngenari naati ɗum ɗo e ɗum ɗo andi ngenariji gono haalede ko siga ɗin ɗon ko siga ɗin sabuji ɗon quoi ɓe sikka an ko jawdi ittuɗa yoɓuɗa donc hara ɓe yeggitino ma déjà ɓe anda ɓe wonɓe nder to woodi ko arrange uɗa ɓe an kadi hande noon hewti kaɓe yoɓitama aw ko ɗum woni ɗon ɓe yoɓitama nden moƴƴere ɗon ɗum no waɗa ka direction ji ɗum no waɗa MP partout a faale golle yaha heɓa saabu moƴƴo heɓa saabu moƴƴo andodireɗa déjà ñande jour nde si a andodirano hay e goto ɗa wawi heɓude saabu moƴƴo yaha ñande déposata dossier ji ma ɗin andodira ɗon e woɓɓe ɓen ɗo wonanama saabu ha yonti ɗon tawata hara siko antun noon vraiment hara lette a yangotono quoi donc ɗum fof no toon mais neɗɗo on ko majjinanaɗo sikki o anda quoi en fait o andata ko Allah tun waɗi ɗum ɗon e tagaɗo on no iwra noon e ma dey comme no mi wiri on noon no iwra e ma côté ji ɗin fof no iwra e ma moƴƴiba boniba no iwra e ma mais sa yi tun a heeɓi moƴƴere heña a lumbi ka falɗa ɗon heña miji to moƴƴa a waɗi moƴƴere nokku goo no wona woni riwodo a waɗi moƴƴere nokku goo haysi wona ɗon kono a waɗi moƴƴere nokku goo par ce que ɓe innayi ko normalement moƴƴere ko moƴƴere kadi yoɓɓitirte ko moƴƴere c'est à dire moƴƴere ko moƴƴere kadi yoɓɓitirte récompense piiji ɗin fop kono ɗi ardi noon no woodi woɓɓe ma no woodi situation go mo fandotoɗa tawata fewdo on tuma vraiment a alana feere a alana solution ko si a ɗaɓɓiri yimɓe ɓen tum feere donc à travers no ɗaɓɓirtaɓe noon feere e heɓay laawi ɗin ɗi wawata rewde hara a feggaki par ce que tagaɗo to wonu déjà taw woto wonu aaden comment dirais-je aaden wonɗo muumu quoi c'est à dire un sourd-muet un homme ne doit pas être comme ça tu dois agir c'est à dire ko woni agir so gongol il faut waɗa hoorema place ka neɗɗo doit wonde ɗon quoi en fait ko ɗum fandi haalugol sa waɗi hoorema tun ko hanɗa wonde ɗon a wonay e directement et automatiquement un homme responsable parce que ɗum ɗon fof eɗen yewtude ɗo kono pihu goto no toon en fof ɗen duwa wattande yila moƴƴa koyna seeɗa e o yii e nder ko wonɗen haalde ɗo o programme saabu ma ɗuma donc mi soulignay toon point goto wonade mo tere mum timmi tun heɓata on sabude par ce que woɓɓe sikkay joni haray ɓay kañum no mari comportement moƴƴo ma kañum no mari darde ma ɓandu no woodi donc ma no wawi haalde français ou anglais ou quoi ba n'importe quelle langue ou bien ɗa wawi fembade mayɗa jogui sakuji jani non c'est pas ça haray on andutu wona mo tere mum timmi tun heɓata sabude antonu noon kadi simi yetike nun noon jukkunnajo kadi no heɓa sabugoy jukkunnajo no wawi heɓude sabugoy o yiwa ka o wonno ɗon o arta place ka mo tere mum timmi ɗon physiquement tere makko ɗen timma mais moralement et intellectuellement haray himo timmi déjà de woɓɓe ɓen déjà haray no woni supérieur par rapport e mo tere mum timmi ko ɗum waɗa simi fandi haalde ɗum hande a yeeyi e handicapé jo no woni docteur jo no woni enseignant jo no woni médecin jo est ce que on faami ɗum ɗon fof no wawi wonde mais hara un simple citoyen lambda hara tere makko fof no timmi mais il ne peut rien il ne fait rien encore alors ɓe wiyay ka français wo si tu n'as rien sache que tu n'es rien si a ala goɗɗum haray wona a fus haray wona a goɗɗum kadi quoi en fait kono noon goɗɗum on heɓorta na jawdi tun neɗɗo ko servata kon ɗum noon ko goɗɗum
c'est-à-dire ko mi wiyeti on ko moralement intellectuellement siɗa jangi hiɗa konko wonɗa servude ɗon hay sa ala jawdi hiɗa servude jama on andu hiɗa mari part de responsabilité c'est-à-dire dans le milieu haɗa mari part de responsabilité ma on faami o si a janga donc hiɗa wadde geste ji moƴƴi ɗon kadi hiɗa part de responsabilité ma on andu hara hiɗa c'est-à-dire hiɗa gollude hiɗa nafude ma he Allah no hokkuma moyen ɗon kadi i tiye sikke par ce que si Allah no hokkuma jawdi vraiment ɗon kay so tawi woni a janga hiɗa wawi jangude siɗa jaɓa wattede e feere hiɗa wawi heɓude solution ji par ce que goɗɗo so heeɓi jawdi so falani tun hutorde no haniri noon o heɓay feere o heɓay ko wattimo e feere goɗɗo no wawi wonde o janggago o heɓa jawdi ta kadi noon no gollitirta ni noon hara e jangguɗo o yaha e ɓaawo makko iwtira ɓaawo makko directement gollida par ce que stratégie mo jogui on o heeɓi jawdi mais o heeɓi kadi plan c'est à dire o jaɓi jeyede quoi e hoore jawdi makko ndin o jaɓi jeyede kadi du coup on faami goɗɗo so heeɓi jawdi o jaɓi jeyede kadi tun directement o waɗay ko faala hay jangguɓe ɓen ara e ɓaawo makko on faami hande sa yi wano par exemple wano Laguine e nini foppo il y a des centaines il y a des milliers disons des milliers de milliers diplômés foppo nini dogude et au ministère de la fonction publique dare ɗum ɗo hande c'est des milliers de diplômés woni yaade toon fi ɗaɓɓere golle kono waɗa simini no woni yaade toon par ce que ɓe sakiti branche ji ɗin au niveau régional dans les régions et dans les préfectures même ɓe jonniri fop nini recrutement no waɗede donc ko ɓe landi kon e ko woni présentade kon c'est à dire ko quadruplé woni hakkude mum c'est à dire nomi faala haalirde noon c'est à dire hiɓe landi ko e nder pecce nayyi so daari on tawi ko feccere pecce tum c'est à dire pecce tum feccere wotere nden ko ɗum ɗon woni ko ɓe landi joni noon pecce nayyi fof no naati non c'est vraiment dommage kono waɗi ɗum noon de den taw mi yetto enen janggi gayni oten haɓɓito tun ko gouvernement toye financata en golle ten haɓɓito ɗum ɗon tun déjà monsieur jogo jannuno men monsieur Tahirou, je m'en souviens de lui. Il nous a dit il ne faut pas étudier pour travailler avec le gouvernement ou à la fonction publique. Étudier pour auto-projet. Étudier pour être responsable. Étudier pour que vous aussi vous créez vos propres entreprises. C'est ça un étudiant, c'est ça un diplômé. En cas de quoi il y a créé ko gouvernement o waɗali ko ɗum ɗon jangiranɗa a jangali fi ya ñembu goɗɗo non jamais de la vie ko jangiranɗa en kadi ko ya waɗu goɗɗum go créa projet ji au fur et à mesure ko janganɗa kon tun moyen ma kon ko fanɗi wo sa gollitiri ko sa gollitiri ko gandal ma ngal je vous assure ko ɗaɓɓete kon ko ha ɗon e gandal ngal ko ha ɗon ɗum ɗon ɗaɓɓete par ce que gandal ko ya waɗu goɗɗum e c'est à dire koko woni nouveau quoi ko ya waɗu goɗɗum ko woni nouveau donc hande so daari ko guluji nini ko yata yimɓe guluji temedere e ko fayi ko woni en anda par ce que yeehi hari ha guluji temedere e capanɗe tati c'est à dire ha yesso toon nini déjà ɓaɗi ke guluji temeɗe ɗiɗo yimɓe et pourtant ko gouvernement o landi kon ko hay yona pecce tum no hay yona c'est à dire valeur de 16 000 ou 20 000 personnes ko ɓe landi ka fonction publique joni noon 100 000 personnes 130 et quelques ou 40 disons ɗum fof no winditi nini ko combien de fois wonɗen e somude nous les diplômés ko combien de fois wonɗen e somude par ce que so tawi no ɗum ɗo fof ala no somude mo ɓe no immori sengo mum
déjà harano woɓɓe wonata no haaju mum ko ɓenta ɗo recrutement par ce que ɗen fof ɗen andi joddi fonction publique et puis ensuite ko jusqu'à un certain temps ara ɓe naadima retraite donc ɗen andi noon fonctionnaire ɓe woɓɓe déjà ko si tawi woni wallini carte d'identité mum on ma bulletin mum on ka boutique ƴetta saku maaro ma bidon nebban donc woɓɓe noon ina joni ko donc ɓay ora o tigi no yalti même les diaspora la porte est ouverte pour la diaspora aussi enen yaltoɓe ɓen fof kadi jannguɓe gayni yalti ɓen ka pays enen kadi damal ngal no udditani en fi au recrutement il suffit que ya heɓu carte consulaire ma o diplôme ma o ou photocopie diplôme ma o e photo d'identité extrait de naissance ma o ɗum noon ɓe landima a wonɗo extérieur on donc fof no haton guini fof no woni fof no c'est à dire bafal ngal no udditani fop wonɓe nder e ɓaawo par ce que no woodi wowɓe wano amen tawata hara ɓen ɗon décidali wonugol ka pays toon tun e donc innugol ko gouvernement yakitorta non piiji ɗin fof na yakitor gouvernement hiɓe wakkiligoy vraiment hiɓe wakkili mais ɓe gaynanta fof faami ɓe gaynanta fof donc goɗɗum ɗum ko ɓe fitano ɗen e ko wana noon on parti ɗon sa yiide yewde ɗum noon koyen andu tun jannguɗo no wawi réalise ude mo jangga kadi no wawi réalise ude ko ɗum waɗi asimi yaari on parti ɗon e no wawi wonde koko dogi ɗo fof yeynato e toon ɗaɓɓugol ɗe golle ɗo mo jangga yahata toon ou bien mais hande no woodi ɓe jangga hara ko c'est des patrons hara déjà ko ɓe opérateur économique hara le ɓe jangga an hande ɗa fito ɗo ɗa ena wawi moi je suis diplômé oui c'est vrai tu es diplômé mais sa heɓuno diplôme ko ɓe jangga ɓeɗa ɓe janggaɗa ko heeɓi kon vraiment harayno ɓurayno arrange ude par ce que hande ɓen ɗon dedin non seulement ɓe wallete am jangguɗo wiɗo no janggi on te kamɓe ɓe jangga non seulement sa yeehi e maɓɓe ko ata ko kamɓe wallatama te ensuite kadi ɓe wallude population ɓe wallude jama on heɓe nafi hoore maɓɓe kadi nafi ɓeygure maɓɓe kadi te ɓe ɓittaki te ensuite kadi ɓe huula par ce que ɗon ɓe huulay ɓe inna ko ɓe naɓete retraite ko jawdi maɓɓe voyez andi ko ha honto gollal ngol hoore mum weeli gollal ngol hoore mum ko ha honto weeli ko tawata a golla e ha tawa ko ya an tigui accitanta hoore ma ɓiɓɓe ma kadi ƴetta continue ɗum no ɓuuri naade ɗo e fonction ha para naɓeɗa ɗo e place e naɓeɗa ɗo e bureau donc chaque jour wiyay tum pon hara reedu ma no hetti taw si ɓe mittatalan ou bien taw si ɓe limosatalan donc aɗa andi a humaki hennuko par ce que si ɓe limosima ɗon ɗon ara fuɗɗitike kadi e ba golle ma ɗen kadi ɗe fuɗɗito e ba combo perdi donc ɓe limosatama a para ɓe yiltanoma kadi on tuma ko an e solution ji maɗi déjà si ɓe limose tun hara yahali ka kaso haray ko malo par ce que golle gouvernement mi anda on hoyagoy mo sikki ɗum no ho yara e hoya surtout sa halfinama direction hara halfinama place wonɗo c'est à dire supérieur ara hiɗa mari ka hiérarchie c'est à dire hiérarchie a on hiɗa dow toon hara hiɗa mari de golle par ce que etuɗa tun waɗa ko ɓe holortoma etuɗa waɗa ko jama on holortoma par ce que jama no wawma tuninde ha gouvernement on naggama gouvernement on kadi no wawma yirde probléme ji tawata hay so jama on souteni tawata ɓe foolata par ce que laamu ko laamu rek en foyde gandi voilà donc ɓe janggaɓen jogui jawdi hiɓe gollitirde ɗum noon ɓe huula hiɓe itta e golle maɓɓe ɓeygure maɓɓe no daɗi donc ko innete kon ko insécurité on kamɓe kadi si ɓe huulay kono waɗa simini insécurité on c'est à dire angal hiware nden mais ko ɗum kono mi yeetori on noon nanen hay e nder on angal hiware ɗon saabu moƴƴo no wawi yaltude dandama no gasa woɓɓe formanama ku e jawdi ma ndin andi a jangga kono a heeɓi jawdi ɓe huulanama bonnugol ma mais ɓen aray ɓe bonnugol ma ɗon déjà tawata hara e goɗɗo no toon anduɗoma harale ari e saayi a walli on ɗon ma a walli famille makko goo ma a walli musidɗo makko goo wiren noon ɓen arɓe bagagol ma ɗon
goɗɗo toon haray mo anduma par ce que yimɓe yahata kama hara ɓe ala cible haray toujours hiɓe mari toon wonɗo espion on espion ɗon ko on ɗon andi ko honno hoɗirɗa kama a faami donc woɓɓe ɓen kadi ko sappinteɓe ɓenna nokkel kar c'est à dire ɓe localisa hara ɓe anda onon on ɗiɗo o yiidino e sayi oɗa o wallima donc ɓe formana on ɗon coup ɓe yaha ɓe esuya coup ɓe esuya mission maɓɓe on ko ɗum woni esuyugol ngol ɓe yaha ɓe natanamo tun kanko e o woni ɗo yeeso mission on kanko e jongalle ɗen ɓe fonda moɓe yahani on hiɓe wawi fondude ɗon tun o tawale ene sattanimo waɗugol mo masibo par ce que oɗo o moƴƴikeno e makko kanko wiyaɗo ko bandi arɗo on tawata jon jawdi ndi moƴƴikeno e on ɗon imagine ko ha honto saabu moƴƴo he ɓorta par ce que goɗɗum min ni on mo heeɓi yo andu no gollitirta ko ko heeɓi kon sa heeɓi jawdi ta wonu aden criminel aden suuɗitiɗo ma aden ɗuma non il faut être ouvert on faami donc ayi o gollitiri jawdi makko ndin ndi dandimo jawdi ma no wawma dandude ɓe acciramo sabu ko walli on ɗon kon donc mo wawi essuyde mission on oyna donc ɓeɗo selen ɓe arno e saayi ɓe walli famille an on donc mi andali hari ko ɓeɗo si mi anduno ko ɓeɗo déjà en déplaçatanoko mais ɓeɗo selen ɓe quoi ɓeɗo accemɓe ɗon andi ko walluɗa kon nafi andi saabu moƴƴo heeɓike andi on ɗon o wonanima saabu ha a daɗi par ce que siko ɓeeɗa to garno kamɓe ɓe masibindeno déjà si ɓe waralima ara ko mala ko ɗum piiji ɗin en fof meɗen hiɗen duwa ndarude no mawɓe men ɓe wonirno noon no aduna woni yarde noon surtout le monde là où nous sommes actuellement fewdo o saahi mo wonɗen ɗo fewdo o yaasi mo wonɗen ɗo les touristes c'est à dire les géographes ɓen noon fof eɗen andi ɓe yettoto en comment est le climat comment est la végétation comment est le flore comment est la flore et la faune ɗum noon bo ɓe haalnayi en donc kon waɗi ha si ɓe yeeti en fi ɗum noon c'est à dire so inni climat ko honno yaasi o wayi ko honno burure nden wayi c'est à dire ko honno e hiware kulle ɗen ka yaasi c'est à dire ɗum noon ko géographe ɓe ɓen naata e ɗin domaine ji mais hiɓe jangi kono ɓe jannorde kadi so yi mi yaari on partie ɗon kadi seeɗa koyon andu kala manin ko waɗete kala manin ko wawɗe wadde ka aduna ɗo mo be yo rewu c'est à dire domaine mo anduɗa fi muɗum on rewu on domaine ɗon wata accutu domaine ma on bagoyoɗa domaine goɗɗo non ayayi kulle ɗen sana enen ƴettiɗe ka burure addi neyita commen hiɗe woni ka burure par ce que ko toon allah on acciɗe ko toon allah on acciɗe donc eɗen neya goɗɗum ko enen ittata ka burure addata commen on faami haray piiji ɗin koyen ettumo be anda sengo muɗum no woodi ko wawata wallirde goɗɗo hara ɗum ɗo wonanaymo saabu ñande goo o daɗa e bonondaji ma bonnereji arayɗi e fee makko bonnereji arayɗi e fee makko tawata hara ɗin ɗon si hewtinomo déjà ko fi ronay ɓe haalete haray no fi kanko on c'est fini donc nous devons faire attention nous tous pauvres et riches nous sommes tous égaux envers Dieu parce que hay goto e men heɓuɗo ba mo ala ba ñande yaha to wo fof ko nokku gotum daroto to wiyana wigol place marɓe ɓen hino ɗo non place marɗo ɗum ala toon place mo ala ɗum ala toon c'est à dire ko fop no place on ko goto fop place on ko goto donc haray o weltanama moƴƴa se yewtude fi saabu no woodi buyi ko yewtete nder muɗum no woodi buyi ko en fensitali mais en ñomiti seeɗa kono waɗi ha si ñomutuɗen seeɗa ko waɗi no woodi ɓurɓe en andude fi mum par ce que
e ɓe nayi wo ko attiɗoma ɗanade o attotoma finude donc iɗe mari e karamokoɓe anduɓe fi muɗum les diplômés ou bien les professeurs même spécial hara ko wonɓe kadi spécialité hein hara ko spécialise ɓe e programme on e fiiɗi domaine ji ɗi wonɗen haalde donc eɗen duwa wattande yilla moƴƴa haray ɓen ɗon aroyay e meɗen ɓe ɓeytanayen ɗum fop ɗe point je ɗe soulève ɗen ɗo fop gila ka début de l' émission gila fuɗɗiɗen émission o inchallah en arda e woɓɓe au fur et à mesure ɓay si Allah jaɓi Jama TV c'est la continualité inchallah ko continuation waɗete e muɗum haray toujours iɗen ɗo ka Jama TV en artoye kadi e point ji ɗin gila ka émission o fuɗɗi toon en arda e ɓurɓen ɓe fensitana en pas à pas ha en fof ɓurten faltade ko honno goɗɗo wawata heɓirde needi ko honno o wawata heɓirde jikku moƴƴo ko honno o wawata wondirde e jama o ko honno o wawata c'est à dire gollande hoore makko ko honno o wawata nafirde hoore makko o nafa julɓe ɓen o nafa famille makko donc sans plus tarder on va s'arrêter là pour aujourd'hui et inchallah nous allons c'est-à-dire reprendre l'émission inchallah la semaine prochaine à même heure à la télévision Jama TV et au revoir et à bientôt.